Abakunzi ba Mountain TV Rwanda ndabasuhuje mbaha ikaze mu makuru n'ibiganiro bitandukanye kuri iyi channel yacu. Ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho buri munota uko tubikugeneye. Muri Kongo M23 yongeye kwigaranzura ingabo za FARDC, nyamara mu gihe cyari cyabanje bw'imirwano nk'ingi yabaga ingabo za M23 zafashe umujyi wa Bunagana. Leta ya Kongo ibishinja abasirikare bari bakuriye igisirikare kuri icyo gihe, ndetse bamwe bari no mu nkiko nkuko ndibuze kugenda mbigarukaho kuri inshuro. Rero ubwo byavugwaga ko nanone FARDC na M23 byongeye kubura imirwano, bikaza gutuma leta y'u Rwanda nayo yihanangiriza igihugu cya Kongo guhitamo imirwano ndetse no guteza imidugararo ku mupaka uhuza ibihugu byombi, ndetse u Rwanda rugasaba Kongo guhindura iyo myitwarire kuko bishobora kuza kuyikururira nayo kwinjira kwirwanaho ndetse no kurinda usugire bw'igihugu. Ubu ngubu biravugwa ko M23 nayo yatangiye kongera nanone kwigarura, ndetse n'ibindi bice bitandukanye byiyongera ku mujyi wa Bunagana, ari nawo wabaye intandaro ikomeye yo kugira ngo ingabo za Kongo FARDC ndetse n'ubutegetsi bw'iki gihugu bafate icyemezo cyo kongera kurasa kuri M23. M23 ivuga ko irwanira ubusugire ndetse no guhabwa agaciro nk'abaturage abene gihugu cya Kongo nk'abakongomani nkuko bisanzwe bivuga, ariko Kongo yo ikirengagiza ubusabe bw'iki gice kimwe cy'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Wakibaza uti bimeze bite? Abarwanyi ba M23 bakomeje kwihagararaho mu ntambara bari kurwana n'ingabo za DRC zishaka kubirukana aho bari basanzwe barafashe mu mezi ashize. Icyakora abo barwanyi baracyafite umujyi wa Bunagana, ndetse amakuru avuga ko baraye bafashe n'ahandi hitwa Karengera aho ni muri Rucuru hafi y'ahitwa Kabindi. Bafashe Karengera nyuma y'uko byavugwaga ko bari barangamiye kwigarurira Kibumba. Mu mpera z'icyumweru gishize M23 yafashe ibice bitandukanye birimo ahitwa Ntamugenga, ahandi bafashe na ahitwa Muhimbiri na Nyaruhondo. Ikinyamakuru DRCAct.cd nicyo giherutse kwandika ko biriya bice byafashwe na M23, ndetse ngo abasirikare b'ingabo za DRC bahungiye mu bitaro biri hafi aho ngaho. Gufata agace ka Ntamugenga biri guha amahirwe abarwanyi ba M23 kuko bashobora kuhifashisha bagana mu mujyi wa Goma. Ingabo za Kongo ziherutse kongera kwikoma u Rwanda zivuga ko ingabo zarwo arizo zagabye ibitero ku birindiro byazo, ngo zabikoze zitwikiriye ko ari M23 iri kubikora. U Rwanda rwo ruvuga ko ibibazo bitumye intambara ivuka muri Kongo ariyo bireba n'abaturage bayo ndetse n'abayobozi bayo, ko ntawe ukwiye kubiruzanamo. Ku rundi ruhande ariko ingabo za Kongo zivuga ko ziri kwitwara neza ku rugamba. Mu mirwano nk'iyi ngiyi iheruka, abasirikare bakuru muri Kongo bashinjwe guha ingabo za M23 icyuho zigafata Bunagana. Abo ni Colonel Desire Rabo ndetse na Colonel Jean-Marie Diadia wa Diadia, bari bakuriye ingabo za batayo 3412 na 3307. Bararegwa ibyaha bine birimo guhunga imbere y'umwanzi, gutaha intwaro n'ibindi bikoresho bikigarurirwa n'umwanzi, kurenga ku mabwiriza ya gisirikare no gushaka kwigarurira imitungo y'abaturage. Bombi mu minsi ishize bagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare rw'intara ya Kivu ya Ruguru. Bashinjwa uruhare mu ifatwa ry'umujyi wa Bunagana wafashwe n'inyeshyamba za M23 mu mezi 4 ashize. Abo basirikare bafungiye muri gereza ya Munzenze bombi bari bakuriye ibikorwa bya gisirikare mu gace k'imirwano inyeshyamba zafatiyemo umujyi wa Bunagana. Ku rubuga rwa Radio Okapi iterwa inkunga na MONUSCO ishinzwe kugarura mahoro mu burasirazuba bwa Kongo banditse ko iburanisha ryabaye abunganira abaregwa basaba ko abangaba bunganira barekurwa by'agateganyo kuko ngo bagaragazaga uburwayi bukomeye. Ibyaha baregwaga
bibahamye bashobora gukatirwa igihano cy'urupfu. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu nama yahuje abaminisitiri bo muri iki gihugu yavuze ko ibiganiro n'imitwe y'inyeshyamba bishoboka ariko ko bitareba umutwe wa M23 yita ibyihebe ari nawo bahanganye ubu ngubu mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri w'umuco muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Catherine Katungu Furaha yatangaje ko ibyavugiwe muri iyo nama. Yavuze ko Felix Tshisekedi yasabye Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Umutekano kurinda abaturage b'igihugu by'umwihariko abanyamahanga bahawe ubwenegihugu. Tshisekedi yaboneyeho gusaba abo bireba gutegura ibiganiro bigamije amahoro n'imitwe y'inyeshyamba ukuyemo iyo yise imitwe y'iterabwoba irimo umutwe wa M23 ukomeje kubajujubya. Kuri M23 Tshisekedi avuga ko leta itazaganira nayo ahubwo ko hazakomeza ibikorwa bya gisirikare kuko ngo ntawe uganira n'ibyihebe. Perezida Tshisekedi yibukije abaminisitiri ko ibibazo barimo ari ubushotoranyi bwatejwe n'ibihugu baturanye nabyo, aho atanga urugero ku Rwanda akavuga ko ari rwo rushyigikiye umutwe wa M23. Tshisekedi kandi yasabye abashinzwe umutekano kwita ko kurinda abaturage barimo guhohoterwa n'abaturage bagenzi babo bashinjwa kugira uruhare mu ntambara ihanganishije FARDC na M23. Abo baturage bahohoterwa bakaba ari abaturage b'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Yasabye kandi abantu kwirinda imvugo zibiba urwango n'amacakubiri muri icyo gihe yemeza ko igihugu cyabo cyatewe n'abanyamahanga. Umutwe wa M23 wo wakunze kuvuga ko nihataba ibiganiro ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikurikize ibyo bayisaba, nabo ngo ntabwo bazava mu gace ka Bunagana ndetse n'utundi duce bari kwigarurira ubu ngubu bamaze gufata bidasubirwaho. Umutwe w'ingabo zidasanzwe za Kenya wageze mu ntara ya Beni muri Kivu y'Amajyaruguru guhiga bukware abarwanyi bakomoka muri Uganda bahamaze iminsi barazengereje abaturage. Andi makuru yavugaga ko hari abandi basirikare ba Tanzania bageze muri kariya gace bakaba bazafatanya na Kenya guhiga bukware bari abarwanyi nk'uko byatangajwe n'umutwe w'abakozi ba MONUSCO ushinzwe itumanaho witwa Kumbogali. Intego ihari ni uguca intege abarwanyi bo muri Allied Democratic Forces cyangwa se ADF. Uyu nguyu uzwiho kuba umutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Kumbo havuga ko hari abarwanyi ba ADF bari bamaze iminsi bisuganya kugira ngo bongere ibitero byabo mu baturage bahariye ahantu. Biteganyijwe ko hari abandi basirikare bazaza nyuma y'abariya bazaba baturutse muri Afurika y'Epfo no muri Nepal. Hari amakuru yatangajwe avuga ko bariya basirikare boherejwe ku busabe bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo mu rwego rwo kumufasha guhashya by'umwihariko imitwe yitwaje intwaro ariko cyane cyane wa M23 ndetse n'uwa ADF urwanya leta ya Uganda. Kongo ikunze gushinjwa gukorana n'ingabo zirwanya igihugu cy'u Rwanda za FDLR nubwo yo ikomeza kubihakana umunsi ku wundi. Kuri iyi nshuro rero nkuko natangiye mbabwira biravugwa ko M23 yatangiye kwigarurira utundi duce mu ntambara ihanganyemo n'ingabo za Kongo za FARDC nyuma y'imirwano yari maze amezi 4 ubwo bafataga Bunagana nyine. Kongo ubwayo yashinja abasirikare bayo bakuru guha icyuho umwanzi, ariko kuri iyi nshuro no haribazwa ese gutsindwa kwa FARDC kuraza gushinjwa nde? Ese baraza gufata abandi basirikare bashyashya bari baherutse gushyirwaho na Perezida Tshisekedi nabo bafungwe, cyane cyane ko intsinzwi y'igisirikare cyane cyane yo M23 igeze gutya ikabatsimbura mu birindiro byabo cyangwa se ikabarwanya ikabatsinda, byose bishinjwa kugira intege nke kw'abayobozi b'iki gisirikare cya Kongo. Ibizwi byo nuko M23 nayo ikomeje kwihagararaho kandi nayo mu by'itangaza ivuga ko itazigera iva kwizima cyangwa ngo yemere gusubira
gusubira inyuma mu gihe hatabayeho ibiganiro bivuga ko byaha amahirwe ababyeyi babo ndetse n'inshuti n'abavandimwe bahungiye mu bihugu bituranyi bazira gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda ndetse no kutemerwa n'igihugu cya Kongo, aho bataye ibikingi byabo cyangwa aho bari batuye bakabura amatungo ndetse n'inzu zabo zigasenyerwa. M23 rero ikaba ivuga ko iharanira uburenganzira bwabo bose, yitaha inzirakarengane ari nabo ikomokaho. Kora subscribe kuri Mountain TV Rwanda, ibiganiro n'amakuru byacu bijye bikugeraho buri kanya. Comment turazakira aho ngaho hasi, tukabona igitekerezo utugejejeho cyangwa se icyo wifuza twazakugezaho mu makuru yacu ataha. Reka twongere mu bindi biganiro. Ciao.